Rwanda Defense Force, igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ruvugwaho kugira ubushishozi, ubunararibonye ndetse n'ubwitonzi budasanzwe mu kugura ibikoresho by'ubwirinzi byihariye kandi bifite imbaraga ugereranyije n'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika, mu karere ndetse no muri Afurika yose, utibagiwe n'isi yose. Reka turebere hamwe mu bikoresho bihambaye, intwaro karahabutaka ziteye ubwoba zitunzwe n'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force. Ku mwanya wa gatanu mu bitwaro bikomeye cyane kirimbuzi bitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda turahasanga T54 ndetse na T55 battle tanks, ibitwaro byizerwa ku mirongo y'urugamba imbere cyane, bikomeye kandi byizerwa mu ntambara zose ku isi. T54 ndetse na T55 battle tanks bifite imbunda yo mu bwoko bwa machine gun yitwa 37.62 mm ndetse n'imbunda ihanura indege izwi mu bwoko bwa 12.7 mm. Nebura u Rwanda ruvugaho kuba rutunze hagati y'ibifaro 20 ndetse na 50 cyangwa se birenga byo muri ubu bwoko bwa T54 ndetse na T55 battle tanks. Nibura ibi bifaro byahindura ubushobozi, dore ko bigendana n'imihindagurikire y'urugamba. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru Military Powers cyandika ku bijyanye n'ibisirikare ndetse n'intwaro zihambaye ku isi hose. Iki kinyamakuru Military Power cyagize giti nibura ibifaro birakomeye cyane mu bindi byose twagiye tubona ndetse twigeze no kwandikaho mu bihe ko byagiye bisimburana. Ni ibifaro bikomeye cyane, benshi badashidikanya kuvuga ko ari ibifaro bikomeye kuri iyi si dutuye. Iyi si ituwe n'abarenga miliyari 8 ndetse n'ibice 8 ku isi, mu bihugu bigiye bitandukanye byose biyituye. Ku mwanya wa kane mu bitwaro bikomeye ndetse karahabutaka bitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda turahasanga CS She1 Self Propelled Howitzer, ni intwaro ikomeye cyane. Iyi ntwaro yo mu bwoko bwa Howitzers ni intwaro ikomeye cyane, ifite ubushobozi bwo kurasa mu birometero 27 byose. Iyi ntwaro ikoreshwa n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igisirikare cyacyo RDF. Ni intwaro ihambaye cyane n'igitangaza. Iyi ntwaro byibura ku isi ikoreshwa n'ibihugu bibiri byonyine, u Rwanda ndetse n'Ubushinwa. Intwaro iteye ubwoba, intwaro icira umuriro, itunzwe n'ibihugu bibiri byonyine umaze kumva, u Rwanda ndetse n'Ubushinwa. Ni intwaro iteye ubwoba cyane, dore ko igipimo cyayo gisigara ari amatongo, nta busobanuro bwacyo, aba ari umuriro gusa. Ni intwaro icira umuriro idudubiza itarekera. She1 Self Propelled ni intwaro iteye ubwoba, itunzwe n'ibihugu bibiri byonyine ku isi, igitangaza ndetse n'ubwirinzi budasanzwe, imbaraga ndetse n'ubuhangange. Ku mwanya gatatu turasanga Red Arrow Anti-Tanks, n'imbunda ikomeye cyane, intwaro ihambaye irasa misile zishwanyaguza ibifaru. Nibura ibifaru bikiya muri isi dutuye nibyo bishobora kurokoka igisasu cya Red Arrow Anti-Tanks. Red Arrow Anti-Tanks ni intwaro ikomeye cyane ngendanwa muri isi dutuye kandi irekura misile. Nibura ishobora gushwanyaguza igifaru gifite umutamenwa ungana na santimetero 100 cyangwa se metero. Ni intwaro ifite ubushobozi buhambaye cyane kandi bukomeye, byibura ubushobozi bwayo bungana n'ubw'iy'Abanyamerika FGM 148 ndetse n'iy'Abanyayisiraheli LR Spike. Ku mwanya wa kabiri turahasanga MIR-24 Attacks Helicopter, umuzimu w'urugamba. Ni kajugujugu iteye ubwoba, itunzwe n'abake kuri iyi si dutuye. Mu ntambara ibiteye ubwoba cyane, igihugu kiyifite cyizeye intsinzi imbere y'urugamba. MIR Attack Helicopter. Izi kajugujugu z'intambara ni kajugujugu zihambaye, zikomeye kandi zica. Izi kajugujugu zihambaye nibura u Rwanda ruvugaho kuba rutunze hagati ya kajugujugu 5 ndetse n'10, zifite imbunda yo mu bwoko bwa 12.7 mm ndetse na roketi za 57 mm. Ubwo ni ubwoko bw'imbunda karahabutaka buri kuri iyi ndege. Iyi ndege ikomeye cyane ndetse kandi ihambaye y'urugamba y'intambara.
MIR-24 attacks helicopter ishobora gutwara ibiro 250 bya bombe ahantu hane bingana na toni yose, cyangwa se igatwara ibiro 500 bya bombe ahantu habiri. Biteye ubwoba. MIR-24 helicopter attacks nibura ishobora guca mu mirongo y'umwanzi byoroshye kubera umuvuduko udasanzwe ndetse kandi uhambaye, igenda yikaraga mu kirere yizunguza nk'akadenesi ndetse cyangwa nk'igisiga. MIR-24 helicopter attacks ni intwaro dusanga ku mwanya wa kabiri mu ntwaro zihambaye cyane zitunzwe n'igihugu cy'u Rwanda. Gusa mbere yuko tugera ku mwanya wa mbere, niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mushya wa YouTube, kanda subscribe ubundi ubashe kubana natwe ibiganiro byacu by'ubutaha. Iyi ni isi y'amayobera, kanda kunzogera ubundi ufungura handitse all ubane natwe ibiganiro byacu by'ubutaha. Nge ndi Sina n'amayobera. Ku mwanya wa mbere turahasanga TR-15 Air Defense System, ubwirinzi bwo mu kirere. U Rwanda ni rwo rwa mbere kugeza ubu ngubu mu bihugu byose bya Afurika ndetse no ku isi urukoresha intwaro TR-15 Air Defense System. Ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere ni ukuzimyaho. TR-15 Air Defense System izwi nanone mu rwego rwa Sky Dragon Air Defense System missile, intwaro zihambaye zirinda ibitero byo mu kirere. Ubundi byagenze gute? Byatangiye gute kugira ngo u Rwanda rwisanga ari wo mukiriya wa mbere w'iyi ntwaro ihambaye ndetse ikomeye cyane y'ubwirinzi bw'ikirere? TR-15 Air Defense System, intwaro ihambaye cyane, ni igitangaza, ni ubuhangange buhambaye. TR-15 Air Defense System ndetse na Red Arrow Defense System ni intwaro zihambaye zidakangwa igipimo aho cyaba kiri hose, intera cyaba kirimo yose. Kandi ngo igisasu cya 15 TR Air Defense System ni igisasu gihambaye cyane, dore ko gishobora kugera mu ntera ingana n'ibirometero 30 uvuye ku butaka ujya mu kirere. Gusa igitangaje, igisasu cy'iyi ntwaro TR-15 Air Defense System ngo gishobora kugera mu birometero 50 uvuye ku butaka. Ni ibihambaye cyane, ni igitangaza ku muntu utarabibona, ku muntu utarabyumva. Ku bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse no mu karere babifata nk'inzozi. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mushya wa YouTube, kanda subscribe ubundi ubashe kubana natwe mu biganiro byacu by'ubutaha. Nge ndi Sina n'amayobera, naho ubutaha.